Ia toi o folofa ma whatalofa atu tātou ainga nei vaenga o le fiafi sofa malo tātou lii o tātou whaola Yesu Keriso e toi whatu lima tuaile Polokalame tautua mla unanga le Global Kingdom TV i le nei vaenga o le fiafi o tātou Manai o le Manava o Galuega lau Polokalame masani e fiafi taitasi ia wafo i le whenga iai o sio tātou atunuu ma le mga luenga whai wi o nei aso ia mase fo i lato le wanga i atu i mota malawa nei vaenga o le fiafi malo le tauatai malo fo i le usu nei aso malo le on sa i o tau whaiva le ua tātou pale mai le nei taimi o le oli ia o tuma upea le anga le lei siksi ese o tātou lii o Yesu Keriso nei vaenga o le fiafi patalo whaptoa tuai fi oio le tala lei so se maota ma so se lawa i au whainga luenga tofia le tua lau tau tapo inga mai so lau tau talo leo leo yo manu iai whaiva o Samoa mai se a inga me kalesia tai a talo whatfo i nei vaenga o le fiafi tamam tina matua Samoa wao mai lava i tupulanga larva o se o tātou watunu se i o lava ni a tātou whanauiti ma lo whaiva ma lo whoni ngalue e le tenga lue tono lo ota mo lo lawa ia vi ia le tua lo na ngali lei marana pui puinga whai on tātou au lia me nei vaenga o le huli e li la loa se whatalo whan nei vaenga o le fiafi ia naua silsila mai Samoa le mate se lua atu ma le tangata o le tua au na le li sunga whawhia ngainga ia mataia fatu tu ia ma tātou i kalesia le uso Krisiano i Papura ma lo sai fo manuia lo sunga fa ya sai fo manuia tonu ya mon fa dalo fa tu sunga fa ton ainga kale preta ya tu sunga le fiafi sola no mai le tua ta pe do e fo ya ele fiso va sala nei duas fa talo fa ya nan toi piama ma a popo fa talo fa man fa tu lima ta tu ta ina fiaf ya wale ta ko mau le sila mai mo mai o paanga ale Global Kingdom ya le ngate tonu a te nei ya so si ta fo ke lo pe faina mai mo mai mau tu ai fa sa longa le fiafi ya le ya so a lo ta tu di squiso ya ma te fa tu lima fa ta fa tu nei mana fifia malori ngalui malota wata malo final malo chalo ya fai ai ona fai confia ta to sta pai no le am fa wau nanga ya malna to sanga ya o fo ne to sang ya o folo fatu mi tele le fiafi fa sawa ta to tino ya ko se tino Keriso ya ai me fa longo la mai sunga le chai nei ya o fere anga iai ia le tātou mawhitanga ia e fiafi ia whamanuia le tua lau whafonga le fiafi i ele malo whaatai lau sunga whawhia ngaina mani whatulima fo ia whafonga mai si o tātou atunu o le ua vese unga le koto ai toi nofo lea i lau nofoa ia tu sama tātou au nanga ele molo lali lei ya dai basta ya ni ai no tu nia foi ya ai sai volte mi basta na la vea ngas tin ene si fi foi sa ya na fava e pu mai vanir fa fon ya ai sa fafte tu ne to mo men mar ya ai fa ma lo crei si di alla de lo sima paton malo whaftai ole whamnato tātou Polokalame sa mole tunu pele wai nei mai tau mai si o tātou atunu le o Polokalame whaleanganga o lo o wio ina i le tala le lei pol fina ngalo le tu le foi lai te sila mai i lungo tātou screen po tua to ma ua se itulo o nei ei le ana watau po o le visiona le o nanga o le talai whaasoo pulea preach the gospel, disciple people, and govern the society today with the power of God. Ola na wataula ngā tātou au. Na ia
tu la au pe si o tatou atu nu e mese le au pa ia ma le fa tu o lo o yai la vor tatou tiu te ma tatou mta fa ia e ta la i perfina ngalo le tu ia sa o mana ia faftai fa mana ia lo te tau ma ua tu ia le foi tatou ai ia so ma la voi mai mona tu ia mana ia le principle mana ia guidelines mana ia le au vivi ia e tau la ia ma ko ngiki e fa mai mona o le saying the gospel le anga tau ana reach out to le Great Commission o vai no mai le tau le lunga tatou ia o lo afifi tono Great Commission tatou risu le o to voi fai le tana ia toma wa fa so tal ia baptiso ina ma o ma ia fa kala le e te le ala le calling ma le ia fa stai le to fa ma ma le te sila ve la sumo vato ina ia mai pea ia keywords ia ia fai ona tonu senta ia i fa o talent e po vela vela tatou te anga ia i me tatou talent ia wana ingal e o ngā tonu lava Great Commission o a wili ia whaftai to wha whaftai le vision foi sa tu le tu la vision ina ia pai matap sama a wili o nei foi ministry o le global kinto maru whaftai ia pe o le la tatou te o mai le asu so o le fia lava tatou te agai mei la whinga luenga ma tau vai ia a e o ngā tutonu lava i whiau lea ina ia whaso ina le lalo lano whina ngalo na ratori ia ba moni ma wha mauni taringa au sunga le whawhianga inga no le o le sila pole ale tele o pai mo le sila fia le tatou watunu ma se fo ile tino ke wiso whawhonga mai pataita inga peila o le sunga le whawhianga inga ia mataia le ngafa ma le tatou po kalame o le tapasao fo lauma whaalea manga ese le matano fi ai o le tatou misiona le pensa no le ona le tu o lo afi fi o mai tonu o le Great Commission le fe au na au mai ke visiona e tatou te mo mai le matai ona no se malvan pa ia tatou go pe tala il finangano le tom fa so ina lola ma tatou fa nga activate le mana le o mai le tu ia tatou ia tatou te fa nga yo ye le nga luenga le tu mo le tfoi whaftai tele lau sunga whawhenga ina. Whaftai le tualan wha malolonga. Lea ua tfoi solo tino maolunga per wha malolonga le tuai lau sunga whawhenga ina. Vi ia le li. Ele iai fo se manatu se aso whapenei o lea ta ngalwe whaatase wa fo i se whalai au mo tatou nefias. Ia fo i pelvi inga i le tua. Ia wai o tatou manatu ele o manatu i o le vi. Tatou wala fo i le wala i o le e mamao a mamao o lunga le fina ngalo le tu ia e whaftai le avanoa i le li whaftai tua i lau sunga whawhenga inga ia ono le tali wala au foi e ui o se whailoa inga ia le ua o ngai a soa toi foi le upo le tuane o tatou tangata au te ilo le la tanga i tatou whamalo masani o le fiafi ia e mai se o i o tatou whala i au foi o le manai o le Manava ngaluenga atalo fo atoa le fiafi tatou ainga lungo penga tfailangi lungo tatou platforms ia nga i toi tatou au onanga yasta itas lungo tatou YouTube live lungo tatou Facebook live ia lungo tatou website ia masel tatou channel le lava tau build le nei time ia e ui lava e whaingata ia tūlanga i tūlafono le tunu ia le semi whaintai le tua semi whaintai le ia le ali fatalo fatula tatou ainga le ua ngai mai lungo penga tfailangi nei vaenga le fiafi ia fatalo fatu ia sek le ala i tafea whaftai mafuta mai nei vaenga le fiafi ia fo ile atu le ngai atu i mota malawa u tai a ana Alexa whaftai le mafuta mai ia whamunia fo ile atu i ngaluenga whai o nei aso fatalo fatu fo i ia namula ulu Ben and Grace mo ananu whaftai le mafuta mai whamanuia le tua i whenga iai mga luenga. Susana sa nonu ola whaftai le mafuta mai. Whenunu i awa Fausia whaftai le mafuta mai. Nina se meatu ia whamanuia fo ile tua le nei vaenga le fiafi.
Patalo fatu foi le tofine poltina ia ese suisala. Ma futa mai foi le vaenga le fiafi manukau ia le tua. Ia o tau pitonu. O la talata tui o tau pitonu. Patalo fatu foi ia si weva le tuala vai vanu faftaile ma futa mai. Selina Amen faftai. Ia fatalo fatu foi le tatou CEO o le tatou tautuam lau nanga le Manai Broadcasting Network sunga le lia o ia ka tala mai vau sua sunga le ia ka le fea ngai man tatou Manai Broadcasting Network le alai mua uma lava tatou au nanga le al Manai ia au na le tuai kai le West tai pe lau tatou au nanga i nei le South ma lon ngalui o sunga le lia o ma le au nanga vi le tua fatu fui mono na uia faith yone faftaile mafuta mai ia le li Jeremia ma lole soifua manuia mauen lana vai o tua le moso committee faftaile mafuta mai Gaslin Terry faftai ese tu yavi fa manuia le tua moi vau fui mono faftaile mafuta mai liva ngo le fiafi se via sala vi ia le tua suli fa mau faftai fa manuia foi le tua le mafuta mai atalo fatu foi tau sole ya elder Leone alo tapu vai ya talo foso talainga ya tia pasonga taina faftai foi mo fa so mata mo foi mas foi le au nanga fai pea e wa lava le longo puia le inga ole tino ke riso le upo le tua atalo fatu ia sa toliva faftai mafuta mai fa savalu sauanga taua lofa ia le tua fatu o feira olo ia fa munia le tua le mafuta man le vaenga le fiafi fa talo fatu fo tauso le ia mel fenisio ia fatu o le kulenu le o to ia ma walunga la malo mel talo fa o fatu so ruta taulangi faftai mafuta mai fa munia le tua feala lau fou paselio manusina manuia le tua nei vaenga le fiafi ia so na lote utumapu faftaile mafuta mai fatalo fatua i septinale ia sami vaisau faftaile mafuta mai Samoa fale peika manuia le tua nei fiafi sipai talosanga i le tua sene motu faftai fatalo fatu nei fiafi sunga fafengainga ia pele mapusua tala fa pele ia famanuia le tua nei vaenga le fiafi ai tele manono ia wa misi atu vai nei vaenga le fiafi no fa si tele vave ole o tato laina le fiafi ia le o misi si fanga le tua mele mole tu le nganga fa tai tele lava ia no fa no ina fo lo to taimi ia wa fo ile upo le tua ya mai so le fa so ina to le upo le tu ala i lau share po lau fa so mai foi ya ala i komeni ya tatou te ngalu lui fa tasi lava fa ngalu lui le tu tangata uma lava o alo lofa ya te ya mo so na vinga ya nei la fiafi ya te lole la tatou anga i lol tatou Manai o Manava o Galuega ia wa foi vai ai ngol le fiafi ma se foi o se tausinga fa le nganga mo le pa ia ma le malu se tatou watino wa tau a te lele le vaenga le ia ile tatou tu se tau ni vaenga le fiafi le sunga fe ia se toi fa manatu fo i tatou ainga tino kriso le pa ia ma le fa tu ia tau a le fa manatu ia tau a le toi fa manatu ia o le ofu tau a to mai le tu ina ia ato toa ia le ofu tau o lo tatou tau wina ile tau ia wai o le lava tatou te ia i lolo ia au le upua ia tuspa ia tatou te tau tangata o lo tatou tau mali sili ma fai pule mali i o vani monimo po liuli ia o la tou ia le fai ma filio tatou taua ele o lo uso tangata ia o nganga le anga te moni le la o fai tauina le upua le toni vai ngole fe fiam tatou sa vali mali pa tu sem lo fina ngalo basta ni vai ngole fe pe si met ko fi wa popolo ftau le sono le tatou tabu
ia vi ele li ole fai pula skulu le feso na yono anga e skulu mal fitu ia le la tato saval vali mali el ne fiafi sei to e fa manatu ia te tato ia o futau ato to ai wa ngalo ile si ia ia lo futau nei vai ngole fia wa ile mfenta to tawina tau e no mo futau tau ia e fa fonga mai ia tawina le afion pa ia le tua mau ele feso lo tau pa yono fai po skulu anga skulu mal fitu ia la tato fai tau fo yupu wa ole toi upu le nei ia o tou loto te tele ile li male malosi o lona mana ia ofu o tou i of tau ato atoa mai le atua ina ia o tou mawhaia ona te te atu i tonga fiti ale ti apolo ia pe manga ia e lava lufa i upu le kako sawali vali maalia ia mai ole toi upu le nei longo winga it's final ele ia si lapata inga ma si toi fa manatu me le apostolo ile kale si efeso ina ia loto te tele ile li male ma losi o lona mana le ala ia po ai me le apostolo fa pe mai ia o ofu o toi of tau ato to mai le tua lona winga ile mafuanga e aranga apo ai me le apostolo ina ia o to mafaya ona te e atu i tonga fiti ale ti apolo o le mafuanga tonu wala le pastor bo la pata i mai ele apostolo Paulo le Galecia ina ia ofu tau ai sia tatou te mawhai ona te i tonga fiti al ti apolo fai konga fiti ke le al saure fai fengi al saure ale ali o lalang ia le ale fai mai le fionga le tu tou te mawhai ai e si vai ngai te palau te le ia Manai le faftai fo mal to mai ta ta fa so ne fef la lo le to ta fa lo te lo ta to o ngata fa to fa fong so o fa long so fo it fa war ne ya le manai ta wo fa le ngai tu por fa tu to long only o le me la tu stala i ole to le wo sama right side o tu sila feso pe pastai pe e dua vanga tele le numo pe na folla la apostolo Paul ia le pe ia tawia se fa pe o se doctrino oni awa onga winga ile le tua to taspa ia tama le alo manengang bem tap mo moneta no ile tua responsibility le tua fai ia male tua le alo o so le tua tamana faia le planning le tua le alo no faia le fatino ina fulfill le plan le tua male Holy Spirit le na ia tom fai ina ia reach out nga ia seal ma fai no ina le fa tanga le o teachings umala ia le tan wale kale siele sempre o tupu e pe o isi tu se polo cornito malepe o leo o tape ape o efeso e lai tomo fai e to back up le fatu tu la le pe vai mo o lisi vai na dual tus yo le pelo tal no è practical ile o langa tauna o lai le tangata o tal tonu ya ke viso le la manai langa fai si te le teaching se tonu tu si ya era se me pela il chapule o se fa langa le me o le toi upule ne no mi na umana ya teach ia le kale se feso me winga le to tas pa ia le ona ia to eva tu le langa tonto volai o to talia Yesu me le fa o le tanga de langa le tonto volai yo to vola fa pa ia yo to vola tatalo yo to vola ai muli lola mai le final encouragement le more true believers ale tu e le va pe o genol fe aulia mo ta so se tangata fe aulia mo tangata ua filfilia e fai maso followers a Jesus le leva mai specific la fe aulia mo ta to le ngata na ave ya efeso fe avulemo ma o mo ta to o e o fili e muli a keriso
le la fa mai vai la o futau ia vai le mele pui ero tu langa se le fie e le apostolo e le fe con fie le tawole la fe ngai metanga tai fes le vola wa mai vedato ia pe o masani la wa fonga o masani ma valo ai te tawan to fa manatu pe le anga ben ta wala na e le fe con fie to to le tau motanga ale te tau mari invite pule vanga ngare o la finga tana to wa anta to tangata te lo atu tangata la sau te lo na action la sau te lo me nga te lo va e le lo atu tanto ai e fa nga mai foi nga isi ai tia ya la a fa il fa una ave ma la fa tu e fe sonne fe a volemo era uso profil a volemo ia tato matala ma tango tu lona la lisi me la lo isi ya per mana yon menen tau ina ia tato lo o ile na ave il fe ele uso na ave no so stata lo e se le ma volungo le va ia le tu e tanga fatu oi wa ta dia yesu oi wa fatu tu pe yon tato ya nese ole ma volungo le va au le tu fa mai ia tato matala ma ia mai rola io fatu tai ngana e back up by tato spiritual warfare la tau ia se tala no le ele fe au na ave vo ai avani ngalo fe avule la le wo mana na le doctrinal side le message wo mana teach that le trinity le tua le tamale wan tau mo e fe se nei tamale al malenga e sanga du fa ta si persona le tua ia na fa solo mele lano ai salva ngolo na lutus wa mai le me ta le practical living le langa tau na online na e unique tato bola e le kusaka ko langa ma le langa tanga le langa di mai la le se le lo fole tu e dato ti ma o fa de tato na e tato lo and apolo tu si le fa un tapo a mai lo ma me lo fa me tauia o mai mo o tona e le fa mai so ska ka la lo langi ni vai me le anga tangata le lang le awala vate ele o tau manga le la furi la ko ye fa de me au le tau mani foi por ka ko ye o tonga falta o pe tato la le mai o fu ko pui au ngi ka ko pala se pio pi se tau samaraisa ko le ngai ka o le me ka sa ka o ai le le ani benefits on me no sa no ai le apostolo Paul mo efeso ia mo tato fo nei sa mo ma ni sila ni ma quero ia fatto ai ia semana ia esele we are so special in God's planning we are so unique se ma lungo vai le tu tato tangata we feel surrender e mo ya ke vis orderly make a vis bless au mai male la patai sa wala patai tato fight of taude e lo fa oni tato to yo tu na oni to fanno tato ele fa fanno ngale tato tau ya na se tau so tu le basta tau fa tam no lo dai ti tam tau ma lo fa taile fa so foi ma le tu fa la suma fa fe mo ni ma fa ma se le tau ole fola sanga ma le toma tau na au mai le apostolo i le kalesi ai fai no ala i sama raisa no ile ngai ta ua le fiafine i pasta wa tatou te le o tau i kako ke le ino le sau ole ale manga le i te ola fai mai upo le apostolo ina ia o tau mawhaia o na te e atu i tonga fiti ati apo mo winga mo i sau e kaukele i loa whengia kamari e ai le ti ofo ia whaino mea apostolo lana tusi le samarai sa ile
lan tusi le kalesi la ngai fai ya si ta ua le ala fe mai la fe upo sulua a wata tau te le tau matangata a o li sili ma fai pule ma li o le poliuli o le nei lalulangi a toa manganga le anga i mea o i le lang wa ile ta ua te ile ofu ile whaangaina o le ofu tau le whaaleanganga ono winga te tau na atoa umo le whaanganga o le ofu tau atoa wale ele whaapea mai ia le apostolo po le whionga le tu ofu tau atoa ono winga ele nga o le peo vaenga la ia kakele i o ia ele nga o le pulou ele nga o le talita ele nga o sulunga titi ele nga o se pai tawang ato mai ale ai le tio ai pe un family foi po suma lu a wata to tele o tau mutangata yo le filia le o tato yo me sa o tangata lai fa ele o pole a o tato ia le wa fa mau fa ilunga ina ma filia ele tu tato la le tau ina tau o tamai ai sel mata mo fiali tu na tu le no basta a o ali sili ma fai pule ma li o le poliuli o le nei la lolang a toa manganga le anga i mea o le lang ali o poliuli le nei la lolang a toa manganga le anga i mea o le lang Manai kan fa lot to fa fonga ya o ko pa ngata to fa so o sili o ai tangata ia ta to ta o e na fele tau ma le tu man tua ya o de leader le au nganga le anga ni satan o le satani ya se na e mamla mai ta to Lucifer o tangata sa mabununga le ranking a tamale i le a fai mangelu ai na fele ono le pride male ma famulu la na va ese me ya ile tu ma pa o angelu o angelu ma pa manela o mai lo la volia form up lo la to team le la pe ta o nganga le o li infai pule mani o na te ena ma va ese mai na le tu no la to attitude mindset man la to fia pe yo le tu la le no mai ya wo mai no la dama from apple mere dam fai e ka ofika ka ungi yo nisi le tu ai mo la to ai la o na fail ile la to taua po le la to ya i mane tu na tuliese o mai lo le from apple team le o nganga le anga yo ngang sala bela o mai lo la bulida kamala ya le la fia ngai mtato le tom fai e a foi ho tato a wane i tato falongo le tu sa le falongo le tu fa sala matulis le vela la mai pingi kako a wane tato falongo le tu si le ina ya wane o tato sao le le fa pe le target mai lo ya ona le tu na hey ke siano fa tu tantonia isu va ai kamangala wa tu fa se o to le warning lana le la wa mai ta to tilo le anga de fengu fi la o nganga fa la ia wa va ese mai le to ya sia va no le la ta to wi ta ku fa ya tu le la ele tala le la fe mai ta to tele o tamo tama o le ka ma kamai o satani foi me la mana ele ango i le resto la tangata ye le tato le langa lai do satani ma na tangata lai tua to la langa le fala o kamera ko o mele o ki kamera la to te o fata mai ye se o pa wa tangata ia to le fa mai mo le to ma to fa manda tu le o to la yo to mata le anga ele anga satangi o tangata ia le io mai le fa o le anga i me saka ngia kako le o pre-warn ta to ki sha be watchful be alert la nga o ta to le o target me ki apolo terminate ta to va ni saul ki apolo o ke si ya no ai wa target ki apolo amata me ta to le finga no fa fa au sau
ia mau tofi sau e o ana tangata o le to ata fo I tonu whaatanga o peo tātou le o taket mai ki a kolomanga ma na ia la fa manatu a fa na ave mo efeso e mai foi mo fatu ma mi le anga ele ia tatu e uia e la uiloa pas e te le tu le ta mai o ki apolo la no sa ma futa mo le tu e lo na te lo le tactic e takere ga ko mai foi Jesus ia ia kam ele maunga ki ngave ko su ara ia ki pe fa so se wala ki fa ngat ki apolo ia ifo me ja ia fa pa no tangole me tolu ia e take a pattern la ia tolu le fa nga me e ka ko lo le fa tutu o le va ayo mata o le tuina na o le lot mal fa dia vale lo to le me no fa so ina isu o le pattern na le take re ka ko ki a polo ke mi o va ayo mata le me va ayo la no lang mani o te vatu ia te o pe ia o le tuina na o le tino le safia ai mai afeta lai maana liwa reto ia fa pena fo la fa dia vale ma o me na tolu peta na tia le ki apolo me su le vuila kama fo ngale so pinge ka ko tele vuila ke shano feilem pa o no me ai tolu o le va ai o le tuina na o le tino fa ta si ma le fa dia vale le roto le pi bona e tanto be careful, be alert langa tokele o kaumanta o kamayang o Yesu mesu o mai o tua na fail o mai Yesu ale la fa ki fa malo la ki sha la le to pi bona ta to ni tengen fo na wa pe na ma ua ya ta to matala langa o le wa ngai mai kamai wala to bai lotia polori pas o le to mission ta o le o matua o sau ale to o lord plan le to o to titi mala langi e le o to fa fiti fa vai sa o fit se ka ofika ko o ngi ka ku sau mi fa e le o ke is ka kala la la o kamanga moni la pe ke sian no ale o ma fa manatu le ke sian ne fief e le va pe o ma fato watu ma wa ya le la tainga mo ma ua mo tato ya be alert and be watchful Satan is coming along e lo ta sa vali menta ai awning alo o mea ye tolu fa ngat ki apolo ile tem Yesu o le vo fa ma mo tato ya be se to fa po tu le yang ni wa ngai ma wole tasisa ngale ma fa lo pas ole matango fie fo io le fa lo le fia fa so tu fa lo suno fe e le suia le tactical ti apo yes a mana ia fo le bele mo fa lo fo io e sa noi e mo ko i ka ko de mo fa ia ai pa wala le me ka ko ke mo ia e vai pe malie o tonga fiti tia pero o pole le pe ka highlight me la fai cha wa aba ka ko wa ni o fu tau a to ele fa pe o se o fu ali ka kui o le tau fa le mama wa fu ala il vai ngamo fai mai ina tutu mawia o to o fu sia o to sulunga titi ile fa maoni kasila leva ngai kami mai kamai kapingi ka ko pa ia le pa really ai tu leva no lo sunga fa ia wale wa uma foi le yaso le wa ngai tu pa ia mal se tato o tu no mota malao ia pen tato fa mao ni tato ngaluenga ni yaso ya ma se so stiu je so se fai vol tato ngalu ia pa pe le winga le fai mai ina ia mawhai ai ona te e atu I tonga fiti ale tu ako. Wale sa vai nga momo. Ia tutu mau ia o tau fusia o tau isulu ngā titi o le whamau. Ia la. E whamana tole posto. Le o mua mai al sulu ngā titi. Ia. Lelo ia lo si fia. Hafasa. Man tuwa su stangata e alu tau. E tau tele mele o I le sunga titi
o sunga titi o ia fusi pa ole tangata tau ia o ia sulu le fana o ia lana pelu o ia le isi meta tau tele le fusi sunga titi so ile ole malosi le ona meta wa le anma se isi me ulo na lima ai tau back up lo tino le anga vai ngalo tino tanga pa lalo solo muri Nana ele tau ana tanga tau fatino ele fusi no tino le fana le stama fana le naifi no wana me tau fa pe na fa nga ele no mori wila sulu uma ile mele pela lo no mano si anga wana me tau le a fusi fo na back up lo na tua awana I vai awana tinga tu langal wenga tu langal wenga tamo le na ile image picture le fanga le falenga la tano la posolo o le sunga titi ai ele o fa mai aru ke shano mai ni o fanga mi o pelu sulu ina ta o tau ta sele o na fa me sulu ai fa mauni faithfulness le anga ole o ia pa u wat ke sha ole o ia le taken me chapul e taken me lo fa mauni ole ana ma lo fa tu ole lo poko puspaia ole alta to lo le leilo tatalo le leilo na ai ya le mele mana o dia ole taken ina ia failta o faithfulness o e fa mauni lo commitment o e fa mauni lo tautino lo confession o fa maoni failo goni o e failo ngo fi lo le tiapol o ile la me la posto por la fatu tu e fesh vai lo fa maoni o wa por le tato angava qualities le ya tato le ma tato vai me yo o que xa no fa na fui ai taselva ai la ele ola ele o fama o nili tangata le lana tautinonga lona winga ta ua tele le faithfulness o tau falenga e na ho ya maua e vete mi mate tala noa i vete mi tate la unga ai e leva ai menegalesi o tele o fama o nili tala le fa o tele o sabali lungo pio o mena e le o taket mai ia ia tatou whamaoni langa na vortara la beso tatou pisi whaitau lana e mole alman na ia ma aki ara ka whatoa nunga e leilo leia e tangata e lo o whamaoni lo wolang e te leo sa vali mele tatanoi a tono le mene na mua mai ale mene sulunga titi whamaoni au isi mei tua atu le whai mei o whatau ai ole back up ma losi na fusi le fusi ai tasere upo fa matala ile sunga titi ma me tau na lo fa ma on perfect ole le lo la uma ai le fa ma on e fe ole le lo ke wa memorizing o mo puspaia ai le fa ma on le ola ole le o la tatalo ole le lo wa fatino ai on fama ni la nai e pe ti lo le fama on che viso tem on sa che apolo test le fama on Yesu ilana mai ia me se ia atamu ma eva tem me fa e moni na fa mai tem na fei laila ia atamu ma eva fa to ama e fa o tacte sa che e moni fa mai inga nga fe fa ma le va tu le tu me uma te dua ai ya te sila a sor kia por le nga ka ven e moni fa mai e moni e pingi ya ga manga i on fe fa ma le na sala tanto lo ma tu mo ya pe se te fa ma tu e sa fa mo me la apostolo le ya le si of mele le tau fa ma e fanto e senta uol mele e che ku la apostolo mele fa mo o lo tava la wina che sia ne na ina ia fa ma oni e vai le na nea me o matati fai pe ata fa ma oni
ele ta relationship male tua ia se tau fa popona ele lisile o vai no mal da male fa mau ia o ka o sunga kiki ele ifa mo fa pa pe mo se vai mo puro ka mo ma fuspa mo ma mele e malo singa ia stand up wa ale ise fushi de tona kare no e vai pa ana vai fa mau ni o le ale telo luitau o le alma no lo sio fa so e mau perta fa mau ni ia ana si wa tatou wa ai nei le ofu le tau faletim e per kamanga le lo ka ko le oftau a le fai mai le fionga le tu mau e o so le ukuta wa por ki wona ye nga ile the belt of truth po le sunga teacher fa mau stand firm no winga tu mau fa mau ya tu mau ile sunga teacher fa mau ka ko ke mafaya ona te atu tonga fiti le anga uma alti a e ele ole le siwa enga le ina fe mai ia o ofu foi o tou ile ufi fata o le ami o tonu yeah la the breastplate of righteousness fai mo fia of tau fa ko you get kusa ufu righteousness and faithfulness ina ia so pao a kama ia falenga ai ia ole ufi fata so ka tia ngole breastplate ole ufi fata ole ami o tonu surunga titel fa maun ufi fata ole ami o tonu no winga ele ngata fo lele ia tutu mau ile fa maun ia fa pena fo iona tu mau le ami o tonu ka ko ki tiro la pasta i tangata leo ia ilang ka mai plate na no ole pepe sole ele fatana ol pui ngol fatu ia fana mai tu lo ngana fana mai o le leo le fili ia fikir pulu au ngai la veal fatu au nei la veal nga ol fatu le ol la ma fuanga le ne faide te mai plate kavana luma ina ia nei va mena la veal amisa fatu ia ale peo picture ko ingo la apostolo Luis por mai ole ami tonu fai mo fatu le ami tonu ia fai el tangata fa ola ina mar tangata ana fai unga le ami tonu ina ia le ngata ina fa maoni dona olanga ia fai ana filfilinga fai ana fai unga le ami tonu e peo ile tele no fila foi tato ke chap ya martelo tangata te tai pe o le fai le ami tonu wa telelon silfia wa lavano na ilo ya wa lack le righteousness wa le tonu fai no feeling le ami tonu bi nala le la pe le ya ma fai na lo le tangata ke bisia ta wo tel fo le na le ngol ami tonu ole tasile na character le tu le anga fo ele fengo fiena mo tatu a meton pas vai le tala sai tatu a meton per pispisia le yama ole a meton ole tua na mai ai no na per tas lona lena mai ele meton wa mo le tatu wa meton no winga ele te tatu fata mala fo idea of tau le vai ngol of tau o tatu fai ole a meton e ta hua tele le anga o tatu le fai le mia tono le tua pa fai nel fina ngalo de o fai foi tatu tangata tau le tua le anga le tatu tele ya e tele fai atu e fe jawi e tele fai un so we no mi so poto a tu le righteousness le tua amana e toi fa manatu nevia ya mo tatu le au tanga faithfulness le righteousness mana ia yo la character si le tu o winga yo le tu le wa mai le apostol fai mata of tank o me malo si me ye fia le tu
ia le wa mai mata to vai ta to kifse ai nem feita to mau me tawi pe ata to le sala mo mataria kifse pe o condition na ta te mau ai me righteousness my faithfulness ele mau uma tangata o le lalo la na we wo fili mun ya kifse pe a fai e sala mo mataria kifse a fai we ya te o me tawi ia le wa manatu mo mau ia tutu mau mana ia le punga stand firm be firm in righteousness and faithfulness of God, then we will win the battle. Manai. Oh, so no lo so fe o kong ni picture tu le wa ta o le mele fa mai le po fita le pule pufa. Yeah, pule pufa. Oh, so le ngale la pule pulu le fa nga se tu. Ele alu tono tino le o chamata. Ora uno cha o te le pene fa so i ami o tono le tu. Pa ku se tu a mele fa la ngala me tono le tu. O le mele pa penta mata o le mali me sa a o le me sili ona o le ami o tono le ami tono o tato fa ya wele a pe ya se tato fa ya le me se ai se le ta o le vai no ia o mai o le ufi fata o le ami o tono tauna o le fa na o le tu pe ona o mai era apostolo Paulo ile kalisi mana ia te le vai ngale na sa o ai tu ngale wa tato o fu le fata o le ami o tono o le tu ma tato fai le meto e ia fa na tato si vea ata to fai le meto no i tavia tato il vai tanga monila papel ai fai tato le meto honor finale le tu ele era se me ka ke polo i kana ko ai ko la ngata to fai le meto no le se menal tanga talala fa madiela to tato fai le messe fa madiela tanga au tu le meto no le tu ia na fai na vele wo fail tato a meto no le maletu e finta infatti tato fai ana meto no le tu fia le tu la se ta wo fo le mewo te va manato tata no ne fia ia le nga wo pe wo tele tato fai un fai tato vai fo ni ve tau fai nga malo ma fe numia ingo mewo tu o fai ele tamai o tangata ma ripoto malelo ia wa ngalo na si where is your righteousness, where is your faithfulness ia ta ia pena ta to le kalesia to no lotu po vela mana ia fa mana ki wa mai mana ia pawa nei ko lu wa mai la pistolo ala le nganga le tua ia ma lo pas ma ia fa se vai no to vai so ninga o le tala le lei o le file mu o ko kai so o se toi matua i fesilia ia ta lava ia po ase vai e fa se vai na yo vai le tai po fa se vai no vai i se vai fa le nganga vai pe o le tatal no yo fa le nganga ale fai mai ma ia fa se vai no to vai le sauninga o le tala le lei o le file mu o ko kai se ta sina o peace so tala le lei o le sauninga o le file mu so usa pe lo fu fio li e Paulo le perfitanga foi le ai sei mata mo fio vai la to e o mai ali tala le ai Sao Paulo i fai mai sole ma ia fa se vai no to vai so ni no le tala le le o file ko kai sole ma ia gospel le fai mai ia Paulo i a se vai o tatu vai o siak ya po aka se vai bale ka fa no ya ele tu tau fa matala sa bona te mal marama ma uana to fono fa pi ya ai ole ta o tala le o gospel i takto vola ina le so fo tala ia tanto mo wala ma no fa nga so fum le lai for la tala i po fe la ngai ta si se ministry e fa nga ila na fa na o isi o fa evangelia o isi o o isi o fa o isi o tai o ministry ia
Fase vai no to ile tala lele. Ole file mu. To futa to mata le ni po fela vala me. Ale me le te perfetta. Se mata ngo fina wa o vai la to. Oe avel tala le o no tato vala wina. Ina ia tato ngalo luel tala le ai back up uma na me uma. Ilo faya ilo ngalue ma ia le pisa le tua. Le anga le fengo fielo tato woe fai ngal wen. Le anga ia foi ia obstacles ia finga ta. Le foi fa kalmen ki apol. Ata tua tu foi tala. Ja, ik nog. Ik kan komen. Alleen maar jij le pis se maar film. Ai alu tala. Tala maar film. E foi ngal wen. Ja ta to le pis. Le back up le lotto dan ina ia. Come down. Try to handle the problems or difficulties of the ministry poli. Ina ia one is. Po afa ngata po alu tau che. Manai lo puna fanga mana besto. Amen. Ya fase vai ta do bis. Le anga pole alu ta mai pole alu lo anga va pole alu. La tua fe kau male nganga le anga makanga kala ke ya o so do fari. E fia fusu ma e fia ya wole se bis ya wole se film. Wole fengo fia tanga tanta dia lu. Ya feilo na foi tato. Feio le bis tato lo. La na tato foi folfolan ngal wen tono kalsi ese mama mo el mama e fengo fienta dia lu e con mama e fenga ya e timi wipe ka wo so volika tato fenga wenga pi volese pis o reaction at ama mo tono lo to ya to vai ya Yeshua tele ya o tangata na la unga Yesu ese umata o isi ngumakua ela unga ko Yesu fa mai o prese puno o ki apolo o tangata no no so ele tanto la isi na la to fa ti ta wa Yesu pero le responde Yesu o le peace ele fa tu Yesu ya malaya o ti oi le na talia Yesu. Even Yesu ana no ministry. Ele talia tangata. Ai ole tactile sa fanga Yesu peace. Ya le time. Sei non alu sa tolo malito tu. To ata tono telo tangata. Na mana ya peace. Ta to ke shan. O ta to langa aka ko kala ya vai. Ele tangata fe yu. Ele tangata la foto tala ya oi. Tam foi handle le mena. Ya le pis tato lo to. Ela ya fase vai tato vai tala ye. Tato vai tala imasia ile pis. Pe ki nga pe fenga ta na matala la Yesu. Abu to poli. Pe ato planga ya to. Ele o to wa ule na wala to fai ma ya. So the tato no the ministry ya be humble. Famulalo tato lo. Ma ya le peace ina ia ole tuata de mal fofa vital pe tau fala tele le kitil na media ya la nga le tau tio le timinde ole sa ki a le fa sa ve u ka ko ya fa ika fa na le ai lo le stato peace fe le lo mal tato fe inga lo matato se lo metu ai ma lo ki a ya o si tau fa po na basa na hoi vai na le manino ia fase vai no tato vai le sauningo tala le filemo mai le io le fai puana sumle ono ia fa popo ina me uma ona tango atu talpu punyo le fatu tua tote mafai ai ona tinei o fana mu umalava ale o leanga ia le awasi la fie tato ele ia se fita tau e alu ele se talita ale lau fa ata me la apostolo me ia fa upopo ia mea ona tango atu le tali pupuni o le fa atu mana ia fa Britania my in addition to all this take up the shield of faith ele fa mai ku ila ro ka take up ku mo mo winga ta u o te ale le fa atu
Mangai Whainga tāwhul tau. taua pere fatu tu. Male nganga wharuan mana e mawhai ia. Ona ti nei o whana mu umalava a le o loo leanga. Ngā lan whatu o tu ai le ai mwhai ei ona tali I u whana umalava a le o loo leanga. Ngā wharuan pasta. Ele tu tau whaino ina na fatu tua. Ya, ole whamtala ina tu stala pen, ole fatu tua. Whalang lango. Mea wa e male chamo moe mea wa le vai ya e le fai mo fiele le a fo le fatu no ho mea tau fatu tua ya wa e temi tato te fatu tua ai ile tino mai mea faith by sight pe tato fala mo tato fatu tua e meio mo Oni ka a wale fatu tua ile le ai se mea e wale ai son mana yo le faith minga a fesa word faith o le faith ele se mea tato mai o le mea lofana mai ele tua o le mea lofa foi fu me le tua ai lem fa tato mau mea lofa le tat punile tat dade ya fa tato te le o ya isu ole a fa pete si fete mau word faith se longa wa esa lo moma taria Yesu ma le leile no relationship ma le tu to faina me le tu me alo for faith ina em fai ona e fa nga taria I u fana o wa le alana e le tato ma wol fa to ma tato lo le upole tu e pio I tau fa nga taria le tele u fana mu le ti apolo o ta fana mai tele na twist el ti apolo le upule ale atua sauti apolo mana ya ina ya feila il tato fato tua ya Yesu ya ma afainga lo ka ko le vai nga le tato relationship ma le tu ma tato taua fale nganga lo winga o fato tua fala lango me fa moi ya male mauti no me le vai la la kele me mai ia mau pel tato fatu tua ia ke vis o me le vai o tato manuia o man fai lontus wala ia tato fa vai ia mau pel fatu tua le anga o tato fatu tua le va pe ia se me amantua tata pun se fica se le e ad malanga kama afanga mai ku au tato ele se me que vai ia kunsa ai on faith fesa word faith I mai le tua ina o tato fale le mai ma le tua ala ya ke viso Yesu ma tato memorize singala na up pula le tua e fiula ki apolo mi milo me fa ngama a ma wa tato le ua le fa mulle ya ile pen la ofesa word fatutu sau il tato relationship male tu ala ya ke bis ya ai fai fo u tele mau al fatu tu na ole ngana fo ile li fa de le maftang ma ke bis fai fo tau male pero fatu tu ole toi fo ia de ina ia le relationship ia ma toi establishment toi peer apple le faithful na ya pawana tan puni ya ngamo mau ya ngamo tato nefi ngere feita konga na tato defending al film per faiele la volta to fatu ya o ani me venga ta faith tu fatu tu ya ke everything is possible if God per fai po le ani me fa me le se fo ya me fa me usilinga if ya foi possible la de tu ya stick per faith el mero fa me ya tan punina o fan ia le tu eu ftau ia matata ia wa le toi lua le toi ia on tatu fa ma vai fo le ma so tatu on le fef me le fa po sumal fitu ia to ave fo le pulo tau o le fa o la tanga
ma le pelu o le anganga o le afionga lea a le atu Amen. fai o ai le pulo tau ma le pelu Salvation. o ingoe lungo tatou lu pulo o le ola tanga tatou te o e fasusu o tu le malama o le fa o le tanga i le laula mai la ia ma le pelu o le anganga o le afionga lea a le tua ia o vaenga uma ia o le of tau whaaleanga tātou te mawhai ai ona tutu ma te te atu pe o le upo tuspa ia pe a o i le aso vale a wā tātou te leo tau matangata ia o le sili ma li o pōli uli o le neila o langa ma nganga le hanga i mea o i le e tā ua lale me leo whai ua ia pōlo tau ma le pe i le kauanga misi le sia ngai manga ia mai le sununga titi ia sau i le ufi fata o le ami o tonu sau i le tali pupuni o le whātua se vai o sau ninga o le tala le lei o le file misi lai pūlo ma le pe ia wai pe o le pūlo o le kapa i le ua se tulou po le pea tatua vai o tau whaltino so le safety ato o le fita po tangata tau o longa pūlo salvation the helmet of salvation and the sword of the spirit which is the word of God malenga whalot Nau sau nole ia ua tā ua hoi pulo pui el mafafau ma le fai ai tu lou wa a fare tomu na i mafafau ma le e wale whain tau la vai pui fo le unu la tau ia a le picture le whao ngara misto o le salvation whao tanga na tau ana tātou maua uma tātou lea ua e tono whao tanga ia la ia ma liu tan mia ma toi sai fua ke risa ia bearing tātou mafafau keeping our heart bearing our mind the great salvation. Amen. Ole mena ya one e fai mata to pulo i tato mita fautanga na e vai pese mena e fa tau mai Jesus. Hallelujah. Ole o soi força sa ole ano le tu na maliu na masofa na momo na fa manu ata no mia na alu manava le ele mo to e soi fu man maroma. What a great salvation. A living of you. La mai kipilo mafafau. O salvation na baina puipuia. Tau ale tau fai. O la tau fai metia pole ava ese tatu mafafau. Mali ta ua le mariu tuis. Tau fai kolo ese tatu attention. My salvation. A living mai vai pulo na puipui ole fa ola tang. Nuinga bear in our mind. Awa ne I ngalo ya dato. Lo fa'aola tanga ele I whakaua I se kupe ele I mai se me mai fuai salvation ole atua na whaia oe ma ole whesiri who am I o ai tato wa mai uma le ole whaia ni wha'aola tanga le pi le wha pointanga le uru ino inga I kaunga kikilo ma whautani uma ma whawha ta ua o na laina mai whaatang. Ona kapoleni lo le summarizing whao. Ele upo le tu. Ono winga o whea le mea I te tau ona le aso tango le pelu na malpulo. O lo mafa whao ia kipi ato el whaatang. Le upo. Ia la le meia le. Ia whaila upo misuli o vai mai malam. Ia meditate lo no winga te fai tau e meditate le upule o le tamala le o le pelu le o fea lava ko inga sau arki apon a memorizing le upule e wai le mfaina la kuma le upule kau I wapea o lo meditate ma lo commit le upule tua ma teaching sai e fai ina e mafofa fai ona e sau noa e sola I fi e pe ole atuanga na of tau atotu ia ai tau malunga la valpe jelivo te ia kau kio ai kia pe kau kio kako mafofo angalo le pole tu e fai tau le mau si no te meditate ia mama na tu pe I no mafofo
whaotanga le I whai mo pina la pena. Ia mau pena na wa mai lana mi tonu, wa mai lona whamaoni, wa mai lona file mu ia tātou, wa mai ia le to mai le wisdom, le wa mai le peru, wa mai ma le fata, o na kena ngi whamangu ia. Ai, wa tātou maua nei mea oma, ina ua tātou salamoa maoi a kemisi. Ai fo si kemisi anu, o lai lotu, ai na tele I mauti noa wa ia mea ia, o futau ia me mela pastor. Ai toi fo I langa ia I su pela tanga tusi le. Ma ia ola ina leo nanga whake usiano ma engolo na lua. Ona maua leo whamilianga ia tala noari tusi atoa le feso. Ia mane nganga whaadwalo le feso. Ia mane ia rau taua whale nganga. Ia matiatu ni fui le hui whatani meiu ki Apollo ile. So se mea kau keo iai. Na fui whakarikari. Kua ikar ki Apollo whanau meu kako kala ngoa ia ia. Kako kala ngoi mea kaungi. Ia o tau tu pole tau te manu malo. Ono ia Yesu fata sultan. Ono ia rau tau whare nganga nevi asi. Ia rau whola. Ono ia whasanga ne kō whastai man wharalo pas. Mole atu lea ngā whaftaitele lau suma whawhia ngai ngā atu. Ane swafa ia mole whaunga ina whalo taimi. Ia wafo ile ngā ruenga so tau awai ni tufu tātou misiona mole atu whaftaitele si o tātou ainga. Tau alunga le upo ale atua. Ia la tawita ia mawhau iai I le ao atoa ma le pō ia o teu fo I lo loto lau a fionga. Ia nei o tātou sasi pe tātou te whaale tonu. Ona sao mai lo leo o le taua lea tau mwhai mai ele pō msāpo le pō liu. Ia a wāl tātou tāpinanga. Manu te leina le ne fiafi. I le whauwino tūtini whaiwa si o tātou atunu maise ia si o tātou ainga o le whatu atua pai whai lātou le wanga e tu whali whai ngā ruenga mani e tele ngā ruenga o ne fiafi tātou tui whai lea soa tai aolo taimi masani tātou por kalame Manai o le Manava o ngā ruenga maise o tātou por kalame whatulanga ina o lea taimi ma lea taimi ia o le atu na atu lea no le wauna le tua sunga ia pasta whatu ia na te sau nias tātou te talo e whaipu ia le tātou pokalame nei vaenga o le fiafi. Tai, ia, le whatu whamini le tua tātou talo. Hasta le tua whatanga ma ua, na miseo au whatu tua le fiafi mātou talo noe le whionga. Mātou iai vai tau whainga tāo so I whang. Mai mane hanga I mele whini mani tia Apollo. E toi whasese me toi whasol muni. Ia, I mātou ma tā ofi, mātou auni o mātou Whai alo whina ngalo, ia mauni o mātou sao atu ni manuia e whawawau, e whawhitai o lo iai rau upu, ia wa o whatonu, ia ma whapoto, nei o mātou mauala wa me tonu le tua, ia whawhitai ia manoa, ia urun matafa lau lo, le upu I lo wanganga, ia sa mausa manoa mātou whalo, ina ia tap sāma toi whamanat, ia mātou whamalo lo sima tutu mau, awane o mātou e sima oi, ia so soania mātou tau a whalenganga I le aso ma le aso ia e ala le mawhita mei ronga pa ia ma le mana la upu ia lau auna sunga le mātou ia se whatua fwoi mana la whanu ia mātou paanga uma o mauri ne whiawhi tele sovi inga tu maru mātou whata waa ono Yesu mene ia mea tau nei lau tau auna pasta mai whape fwoi le sunga whawhengainga ia taia whatutu ma te whātou whātou nei vaenga le whiarikoa soifua mai amanuia.